ngakhani mhlambe unamandla ngangani ukungibiza ngomsana ngimna kwabo Nolenga. Abantu ababalalisisi abanye abantu bathi balingisamini ukuthi benza ikharaba lesithethe mina ngifunisise kanje wena msakakari ngikhuluma into kabari ungubuza into onyaka opheleleko angikhulumi into emhatsho napha ngingakayisitshi angibinazama indaba zelilandelo lemoyini kabari umthomeso lo ngadomako umsana ubiza umnakwenu nabomasinda nabopisa bomnakwethu nabo sanyana nabo ngelokazi napha abomnyama ngomnakwethu angibabizi besana bobani bahuga bami nangithabelisana ngibiza ukuyaphasa emadubeni nakho budlala angaqinisike emlonyeni ngimtepetepe nangikhulumayo angikhulumi ngimtuputupana noma ngibiza bomnakwethu nje ngisengibabizana ngamagama ngoba ngebelungu ngabachiya mara nangihlezi phasi izandla zami ngiyazibetha ngihlase zithi wa nengwana mina ngifika kubopisi nabomasira ngiyithuli ngiyayitshisa ngomnakwethu loyo akafundi ukuthi umsana utsho umuntu ohugeleko ungabe ungathoma sokana langekhethu ubiza umuntu ngomsana umsana kumbi mina